Kulum kalam sugo kokrang naito na ijoto sinite takuk te bukuk songno obahai kleino salsan analysis pandaw ang sagbaithang BIPUL DEBBARMA anorok saimano chini salsan analysis pandaw hongai sing obahai no hastini belai nangkuk mani saikuk jak patimung te abahai koktma tubi phayo norni buskango tinibo belai nangkuk mani koklam belai nangkuk mani patimung apatimung no tubui sertroi saima lainai kaham khlai sini kokkhorani bisingti takuk te bukuk song Puilani simi pai thakjura nai tongni salburum no hamjang mungri ma haike sini kokhorangni sini salsan analysis pandao tini sing puilano saima lainai tini kha haste hayung gunangai BJP Bharatiya Janata Party ni asaima sal eba bini songsa jagma sal 42 bini asaima sal BJP Bharatiya Janata Party ni tini bini a foundation de no kitingai haste hayung gunangai palailai tongo norok saimano BJP aba Bharatiya Janata Party ni je songsa langnai o hayung no yakar langnai ba yakar jak yakarei thangnai borom gunang belai sini kokjak Atal Bihari Bajpayee songrok tini o Bharatiya Janata Party no puila songka mani Tino bahai kleina haste hayung gunangai gobang ma thayo borok hapang snambai borok sorkar snambai sorkar gothon khai juda juda hasteo juda juda stateo tini borok sorkar khlai tongo o bahai kleino tini juda juda party office eba juda juda habanok tagnogo tini palai jago borni foundation de 42 o bahai kleino tripura hasteo bo gobang kok no palai mane nukjaka tini salo tini ni srang salo gobang ma thairogo Rajakhor aguli hai Pradesh Habanogo tini gobangma je hangkorni Habanog eba party office arono palai jaka tini Bharatiya Janata Party ni tabuk satai klayo tini hastini montrokra Biplop Kumar Debo tini a pandawo thangai manjakmani tini bo a thayo thangai koglam chau tabuk tibo khursatai klayo o jorawo tini hastini montrokra Biplop Kumar Deb tini North Tripura thangmani jorao bo okok sabani tongo tini final election eba Bidhan Sabha election baskani assembly 2023 eba 2023 achong mariwo bebak total 60 seat eba bebagai 60 seat a 60 seat no tini BJP keplai ngai eba BJP win ngai tabuk thik oba haikin asigai Tripura hastini politics bodol Tripurani राजनीतिक जे बदल बाइलाइन चाचार रोमाइनो दङ साक-साकनि बदल तिनि क्राक खलायै संसानानि थाङै दङ गोबां मा बदल 2023 बिसिव हापां खानानि इमांनो तयै तिनि सरकार गठन खायनानो तयै तिनि ठीक हास्तिनि मन्त्रीफ्रा बिप्लब कुमार देव तिनि आबहाय रगनो तिनि कक नारगो तिनि BJP नि आसेमा साल एबा फाउन्डेसन देव तागनरक नाइने जिरि तिनि ओ मांगपिलि तिनि Bharatiya Janata Party ni foundation deyo tini kitingai tongthotokai borok celebrate khalaimani हाथ ऊपर करो बोलन भारत माता की नरेंद्र भाई मोदी की जेपी नड्डा की সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ Obahai kleino tini hastini montrokra Biplop Kumar Deb tini lukurokni bisingo kok kesarmani nukjaka tabuk tebo satai klayo BJP ni puila keplai engnai Tripura hastini Pradesh ni tangphang eba achukphang
প্রেসিডেন্ট ডক্টর মানিক সাহা তিনি পয়লা রাজ্যসভাও থাঙ্গै পয়লা বিনি কক নারকमानि তিনি ব কক নারखा লাই थांनाय सालाव लोकसभा एबा पार्लियामेंट सिजन जेफ्रु त्रिपुरा हास्तिनि एमपी बरम गनां रेबती त्रिपुरा तिनि ब दारलं रंनि जे बिल आ बिल ब तिनि ककनि साइ साबानि बरम गनां रेबती त्रिपुरा तिनि ठीक आ कक न आ बिल न तिसावै न तिनि राज्यसभा ब आ बिल न तिनि त्रिपुरा हास्तिनि कप्लाय उं थांनाय जे बीजेपी नि एमपी राज्यसभा तिनि ब आ कक न खुरसावै साका बसाका त्रिपुरा हास्तेव जनजाति रगनि 19टा दफा दंगौ ताबुक 19टाव जे कुकी बसं आ कुकी बसंनि बिसिं खबजाक जे दालं कम्युनिटी एबा दालं बसं आ दालं बसंगो तिनि हाक्तरनि मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि तुइदुल मुंबाई एबा बिनि साइटक मुं बिनि नाहार मुंबाई ताई त्रिपुरा हास्तेनि मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देबनि साक्तारमा बाई तिनि आ बिल तिनि तिसाजाखा आ बिल तिनि लुकुरंनि बागै काहामखा आ दालं कम्युनिटीनि बागै ताबुकते खुरसा ताई लाई थांनाय साल हास्तिनि मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देब बाई दालं कम्युनिटीनि अबहाय अक्रा एबा दालं कम्युनिटीनि बसंनि आदं रक तिनि हास्तिनि मंत्री अक्रा बिप्लब कुमार देब बाई मालायलायमनि तिनि बरक बेलाय हाम बाई याफार फाइमिनि मंत्री अक्रा न तिनि अबहाय खलायन हास्तिनि जे कोप्लायङै थांनाय लाई थांनाय साल बेले गोबां बुट बे 45 बुट बाय दिनै कोप्लाय ओं माने बीजेपी प्रदेश नि प्रेसिडेंट डॉक्टर मानिक साहा ताबो ब एमपी डॉक्टर मानिक साहा ब ताबो राज्यसभा कक नारक थानि आ बिल न आंगो शिवो आ बिल न आं साजागो हिनि ब तिनि कक नारखा वाइस खनाय ने जे ताबो तिनि ब राज्यसभा तामसाका मिस्टर मानिक शाह जी प्लीज जी प्लीज आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी प्लीज जी प्लीज जो समय है उससे अधिक मैं नहीं दे सकता आप ज्यादा बोल चुके हैं प्लीज I support the bill to amend the constitution Scheduled Tribes Order 1950 for inclusion of certain that is Darlong communities in the list of Scheduled Tribes of Tripura state. Adhyaksh Mahoday, for a long time regarding this inclusion of this Darlong community in the list of Scheduled Tribes were pending. I want to tell you that in 2002 from the Tribal Welfare Department, Government of Tripura, they have one memorandum for Council of Ministers and they have sent this memorandum to the Government of India. They have written that inclusion of Darlong tribe as a separate sub-tribe in the list of Kuki communities, in the list of Scheduled Tribes of Tripura. So nothing was done during that time. So a committee was formed by the then government of Tripura for inclusion of the Darlong. But that was sent to the government of India in 2003. But there was no response from the government of India. So it is only our Honorable Chief Minister, Sri Biplab Kumar Dev, who has written a letter to the government of India. And this Darlong community were deprived for a long time, what I said earlier. Now it has come into reality because of this bill. There are 19 tribal communities in Tripura state, and they are namely Tripuri, Debbarma, then Riang, Bruce, Jamatia, Nuatia, Kuchai, Chakma, Mog, Lushai, Kuki, Munda, Onam, Sautal, Bhutia, Halam, Lepcha, Garo, etc. So, Darlong is a tribal community of Tripura which has a population of only 11,000. Although the population is very thin, but the community has high prevalence of education,
and cultural activities. The members of this community serve in senior position in the local administration, in army and paramilitary forces, etc. One example with the cultural activity of this community is a tribal musicologist. You might have heard the Roshan tribal instrument. This master, Thanga Darlong, was awarded the prestigious Padma Shri a few years ago for his contribution in culture. So he belongs to this Darlong community. The bill would be justice to the Darlong community. In view of this bill, the living condition of the Darlong community would be good as well as in education, health, etc. It is a reflection of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Prayas of our Honorable Prime Minister Modi ji. This is the motto of BJP-led central government. Central government led by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is working for the development of everyone. And this is the direct reflection. Therefore, I thank Honorable Minister Sri Narendra Modi ji and Union Tribal Welfare Minister Sri Arjun Munda ji for this historical bill. Again, I support the bill. Thank you. Thank you. Dr. Santanu Seth ji. अबाय खलाय तिनि नुगैमान खना राज्य सभाओ जे त्रिपुरा प्रदेश नि तांगफां एबा आचुकफां डॉक्टर जे एमपी नै ताबुक डॉक्टर मानिक शाह तिनि बो राज्य सभाओ आकक नारखा बो कक नारक थानि साओ जे दालं कम्युनिटी नि जे आदं रक नि बो सं रक नि आकक रक तिन बो खुरजावै साओ साथै क्लाय लाइ थांनाय सालो त्रिपुरा हास्तिनि जे सालकाबाय त्रिपुरानि एमपी बरम गोनां रेबती त्रिपुरा अब हाइने तिनी बकक नारगो राज्य सभानि एमपी ताबुक तै थाइसा नाकक मानि कगलाम बाहालायने ताखक ते बकक जं आं पुलेनो साका तिनी उत्तर त्रिपुरा एबा नॉर्थ त्रिपुरा व थांगो हास्तिनि मंत्रकरा बिप्लब कुमार देव तिनी जुदा जुदा सामं हुमुं जुदा जुदा सामं नति तिनी ब थांगै सा कायसा पान्दाव कगनार थानाय सावो फिया बुसुक जरती आबो कुबुय उंनो बुसुक जरती पुइतु तंगैदा तिनी लुक्रकनि बेसिंगा बाय कक साकना तिनी साताइकलायो 2018 व तिनी बीजेपी आईपीएफ ते हापां खामानि सलो पाल्टाय नै ताबुक ठीक अमन नाहारै न 2023 बिसिवा हापां खानानि इमां न तुयै तिनी नॉर्थ त्रिपुरा हांखर थांगो हास्तिनि मंत्रिकरा बिप्लब कुमार देव तिनी बथांगे आरो थांगे जेफ्रो पान्दाव कगनार थानै साव 2023 बिसिनि बेबाक साइट एबा बेबाक सीट जे आचुक थाय विधानसभानि जे आचुक थाय आचुक खामप्लाय बेबाक सीट न नारगनाय नै बेबाक सीट नारगनाय नै साव तिनी बुसुक जरती आक पुइतु उनो बेबाक जागानो गप्लाय नै नै फियाबा ताक खुरजताय क्लायो सामं हुमुंनो नाहारै तिनी ब अबहायबो कक सावै मानो लुकरकनि वानसकमु तिनी ब अ नॉर्थ त्रिपुरा हांगर थांगे आ पान कायसा पान्दावो कक नारक थानि ब अबहायनो साव फाइनाय 2023 बिसिनि असेंब्ली इलेक्शन एबा चंग मारिओ बीजेपी 60 ता सीट नि बिसिंगो 60 ता सीट मानै गप्लाय नै ताखकते बखक जं ताक नरक नाय तंगो सिनि सालजान एनालाइसिस पान्दा नरक साइमन सिनि सालजान एनालाइसिस पान्दाव जों अबाहायनो नांकक माने तै साइकक जा कक मानो सायै शेर तरै साइमालायो नॉर्थ इंग्लिश कांगो खलाय ताबुक नन मांगपिलि फुनुनाय तिनि हास्तिनि मंत्रकरा बिप्लब कुमार देव तिनि नॉर्थ त्रिपुराव थांगै तामसाका
Norok Saimano chini saltan analysis panda hongkai chung abai nangkuk mani tai saikok jakok mano tubui seri Saimano tabuk thik tai nangkuk mani digi thanglai Norok Saimano chini yago chini je siri sitini simi palalai phaimani buishu buishu terno rogoi tini advance eba lam soklaika TTAD sini kobangma charifang adong tai yaksu charifang rok tai kobangma MDC rok Tini TTAD sini hall kaisa hall nok bisingo abone panda songsajago pandawo tini narwa kurangai thangi manjago tipramo thani chairman eba bubagra product bo tini sakbai thang manjago teba haikeno TTAD sini chairman borang borang Jagdish Debbarmano khoboi kobangma bahai EM te MDC sakrabo tini panda thang manjago tini panda kobangma lukurok no tini buisu terno lamsungna bagai tini borok kaisa panda khlailayo lamsungna bagai Tak satekle haste hapani bekhaktibo jepro 2022 bisini bagai je budget season eba saklai jago budget season no kaisa kokti sajaka tini haste ni mantri okra yaksu jesun Debbarmani bukhukbai bo tini saka tirpra haste ni siri tini simi je palai jagai phaimani buisu buisu terno hapani bekhakti tak obohai suti gus na khlai jagnai eba lelamung rjagnai nei tini thik lelamung Rezagnai buisu ter 14 eba 13 kunui eba salani bisingo tini salsa suti rezagnai buisu ter norogoi abai klen tini TTAD sini kaisa hol bisingo panda songsajaka pandawo kobangma adong rok tei kamiam saini khumulungam saini lukurong no karibo tini juda juda abai kamiam saini sinani thangi pandawo manjaka aboni yagalo tini kok bonarak laika abai klen tini tipramo thani chairman eba bubagra product bo tini thani manjagi karo tak satekle TTAD sini je administrative ne bo khoroksa chairman aboni yagalo bo tini bo thang manjaka tini kobangma abai TTAD sini charifang adong okra CM te deputy CM EM rok MDC rok kobangma thang manjagi kha tini abai khlaino norok saimano chini tipra haste hapango tabuk kobangma je hoda okra rok no jamatia hodani hoda okra tini tirpra khotri samasni sogdri tirpra bosongni je abai naran okra abai kobangma je समाजपति तंगनाय रगनो हापानि बखाक्तै ताबुक बातारिनानि एबा सोशल पेन्सन रिनान बगै साकलायजाक आबाय खेनो तिनिनि सालो कायसा नोटिस बोर्ड तिख्लायजाखा जे दाक्ति फाइनाय साल तालनि बिसिंगनो सोशल पेन्सन एबा बाता हाबनाय आबाय खलायनो तिनि साकलायजाक जे नोटिस बुलाय अंखरजाक तिनि मन्त्री शान्तनु चाकमानि हाबानक गो तिनि थांगै नांकुकमानि जे डकुमेन्ट्स tai abu hai
bank ni abahai Xerox rok telanggoi tini jomarna ni bagai koika khabane takukte bukuk chung tabuk nai tongnai kokhorang live tini okokno khana kangke nini kami amsaini adong rokno abahai je hodakura rokni hadong akura rokni achu thayo tongnai borokno tini kok tuma riwi rizade tamni hinmaba okok tuma belai nangkuk mane chini bos hongrongni bagai tini 19ta jatini bisingo je adong okra tongnai eba samaspoti tongnai borna hapani bekhakti to agini simno saklai jak je borno tabok borong rimane nukjagoi tongo bahai khlaino tini ni salo saklai jaka tiki edis opposition leader MDC Hongso Kumar Tibrabo tini sakbai thang sajak joto samaspoti ni adong rok hasteni যে সমাজ কল্যাণ দপ্তরনি মন্ত্রী শান্তনু চাকমানি হাবানগো ফাইয়ে সাবমিট খালাইফাইনানি নাংকুক মানি ডকুমেন্টস রক নাংকুক মানি ব্যাংক জেরক্স রক আবাহিনি তিনি বসাকা হাস্তেনি টিটিএডিসি অপোজিশন লিডারনি এমডিসি হংস কুমার ত্রিপুরা ব তিনি তেবো সাজাক ফাইনান্সিয়াল দাক্তিনা আবত অতালনি বিসিগনো রুজাগনো সোশ্যাল পেনশন বা অবাতা nei খাবানি তাকুকতে বুকুকচং जों पुलाव साइमा लाइका तिनी बीजेपी नि फाउंडेशन डे एबा बीजेपी नि आसाइमा साल आबा हाइखाइ जों साइमा लाइका यागलो नांकुक मानि कक लाम रक तिनी सेरत्रय साइमा लाइका स्राय खलायै ताबकतिबो जों चारत्रय साइमा नि सालजन एनालाइसिस पान्दो जों सालब्रम न आबा हाइकेन नि बागै नांकुक मानि कक लाम तुबै फायो जों नरनि बागै ताखुकते बुकुकसं तिनी नि पान्दा अरन मुथाकजाक सिनाय पुलानि सिउ पाथाक जरा नाय तंनाय सिनि खाजने ताकुकते बुकुक जंनो तै सालजन एनालिसिस पान्दना हामजा मंखापुर मंगरिउइ तंनाय रनो पाइप्लेया हामबाय जतननो हरकाम जतननो खुलुमका